Twagaruka kandi turi Sisiimuka nga burijo program eji neyakasheshe burishahemo okusyashahemo n'endakika okuruga shahemo okusyashaha 3 so hatuyina abanyonyozi hano mu studio nibenda kutugambira binjya bakwate n'ekitongore kintu bakora kintu bashangwa hino batwaza batankebyo okuruga hato okusyashahemo n'endakika 5 nito okusibirana 5 nito turabe tubina uko tuzabashahi ibintu budakika mu studio ni Vincent Mujurizi tuno mwana Ernest sebo icyo kubanza twakwakira we bari kwija turamusyeho itwaba kureba TV West kandi yongero twigambireho tutandikiraho ngo mwanzo wa program ko yabagambira amazina niraka banyita Kansiime Ernest ni kura marketing head of marketing na business kwatagasa business aha kitongore cya Nyonyozi. Nyonyozi ni kitongore ki? Nyonyozi ni business Nyonyozi ni business impango yatandikiriho abazire bitu. Business it's a family business heji ekatanduka abazire bitu abari kushanga muri kashari cyenshama. Business heji twineme tukweta Nyonyozi Dry Cleaners, twinemu Nyonyozi Farm, twinemu na Nyonyozi Tours and Travels. Nyonyozi n'ekintu cyangu so nagira ngo tukushoborere nicyo ndi nyenda ku breaking down. Twine kitweta Nyonyozi Farm. Nyonyozi Farm eji nishango muri cyenshama kuko nagambira kashari nturisa nituhinga tweremera mu mingi turise ente z'amate turise embuzi turise amatungo mingi muri enkoko muri ava mu mpango muri Nyonyozi Farm twineme kitweta ntuhinga ibinyansi byenti ibinyansi byo kushanga nohereze ente kakamarita 30 kakanga muri kakamo bidomora by'amatoka tini ati mwe nubihinga ebyo ntubihinga ibinyansi mu biguza ibinyansi ebyo ntubihinga byo kuhereza nyamisha zitu ente zitu kukamwa kandi tugaruka tubuguza abantu baheru ahasentenke so muntu yajya kuri samatungo ganje nabasa kwijo wanyu muguze mazima ntuje ntubumuguze haroho ukwaza banatureba akwenda ngo ahizo bundi atungera training mu kikoramo twine kuna kushoborera twine farm mpango ero kubasa gukora ka demonstration farm itubasa kwita abantu twiza tukaboreka ngo tuhinga koze binyanse bitubihinga large scale na machines ezo kuguwingi so takajya tubikoresa kare a small scale cyane kugira ntuguza ntwegesa n'abantu gamantu koresa machines z'empango mnonga mbinyanse byo twineme kinyanse cyabakweta icyo kumanya cyabakweta za crolisi twine kikamba ibinyanse wabihente niyo kurente ngo umuntu ayinenta farm ne kamwaza atasha 2 ayine mbuzi nibajibaga erigayine kiro 10 so niyo tukora Nyonyozi Farm hariho imirimo mingi tutungo bunagamba hariho ibinyamishwa bingi so ari kutwenda nabasa kwija tumorekere ari kwenda kinyansi eba kweta silage hay and silage byone byo tubiye no mustowa zitu so umuntu we nariya ko muri sariya heru nabasa kwija farm yitu erikashari aho mission iza kwija ni mukhe namba yitu yesimu uko kubasa kutufuna. That is one component eri mu Nyonyozi. Yes. Nizara nkushumira nguzo mu kintu kitweta Nyonyozi Tours and Travels. Ibintu by'entambura. Ibi mu atestingira abantu bitu aba Vision Group. Tukabatwara twabatwara umwanya murungi twabatwara je twabagaruzaje. True. So Nyonyozi Tours and Travels ni binje byo gukora umuriro kutambuza abantu. Nsitambuza abantu tubiya imyanya itari yemwe nemwe ngo kurga airport tukakugana izingero ukatuterera uri America utumuize mu nyakire entebe niza bushenyi tucera tuzuvuga twine motoka za comfortable nonga umuriyo vanzi emotoka enke na nempango nyine twine kitweta bridal cars izikutambuza abagore kugitwa nikore ndijo yona ine mukoro noenda kugitwa ni ine mukoro gona no tambura no rugantu hone ize motoka tuzine za comfortable nonga be yinche no terantu tensa and organizing trips
ushanga ko mu kwezi tugera ngo ko kwezi abantu bagenda kuza kurambura insiyite nunje ni national parks nyingi Lake Mburo Kigezi manyano enda kuza Queen Elizabeth ntuzoganize zo trip Nyonyozi Tours and Travels Nyonyozi Travels ntuzoganize tukutwara umbuteka ugenda urambura tukugaruzaje ibyo ne byentambura na n'uburambuze ibyo ne byentambura mostro byentambura twine kitweta air ticketing nenda kuza heru tokwenda kuzomja kuteganisa bakuzomuna yatera line gukora ki no tutera kare tukoganizingira tukurondera ticket tujibookinga tukora buri kimwe ekitiriyo yo Nyonyozi Travels hati ndibaza ngo wakora icyo nayenda alizari travelinga numuiho mukamu mutwara cyaki iwe no tutera tutandika tukora ticket tujimaririza tugaruka tukuvuga twisyanyu na wano ugaruka tutera tugaruka tukwakira niba kweta Nyonyozi Travels twine kitweta ekiki kituresero mutabone ekibe kitatwiremo kitweta Nyonyozi Dry Cleaners Dry and General Cleaners ejo ni impango mnonga ejo yo izire muri njete nyango burofashi tingo ko nakugeta no kugeta ejo basically ntukora kinte kitko echo burofa na n'ubuyonjo ntandikira muntu umwe na n'ibitongore na offices nitweyera nitwirininga nitukora fumigation twine byome bikozi ya tires ebyome bikozi ya pavers katukoro muri Mbarara honka ihanga ryo na tires ezo wagamba abantu bamanye tires ezo zituzo mu majansa harona n'amategura ntozeza cyo mu mategura gagaruka gaba masya amategura gana marimi yake birgaba black ntugozi gagaruka busi tukorese byoma tukoresanga kozina n'imyenda ko kunakushoborera ntozya ikitweta roundary umurujungu ntozye imyenda tukoresa za machines harime koti yonyine koti yanjye nyenda kuzumumbaga ncyakare no ginkezo ntera nyinjakira hori wowe honest ninjya hori tukujya nyendo gindetere no ntero ryo tati nyowe ndishaka kozi twine tukweta pick up points twine pick up point muri shaka bushenyi twine pick up points different muri Mbarara utunyondi wa university ndiyo nko kwa LDC tingwenda kutambura no nteresum tuje tujakira muri yangu gwaho tugireta tujozya tujugora tugaruka tujikuretera muka akasente kace nyina mategura ganje nyenda gozi ntuvuga tikaho tugasurveyinga tumanya umwanya iguri tugareyo bwari tumanza gurete byuma bikwingana bitana materiyo tureta abana tubashukaho na nyanja enje garuke bansi bano nyine biyenje nyine cyo munjo nibinteganisa twireke tweta fumigation machine tuzineza mane zo bukugu no wakugira ngo nyine kanyina 20 nduzitero mu izo bitu obukoko bwona mu brass obukoko tubaragaza this is very interesting now honest ubogamba ubuhereza bwawe bwijya takabura abantu of course what is the interest travels no ja interest mu bitu abanza ibyo kurisa naci nangwaro basa no kugira mu yebe bya cleaning naci laundry atomuntu namana yibuza taba babara physically begin with a physical address Mbarara nyo wari umuntu kwenda kureba ubuje byagamba nibyo office yite yamane eriyone kutware jemerume yo muri Mbarara high street achombe kuchiba kweta BD nshangwa habi opposite na Independence Park atakuma Independence Park n'umwanya gwa karuguru yo muri Mbarara gw'abantu gwa kubasa kushitamamu hazaruguru yagwe hakaro ikizimbe bakamba cyita siginicha harbajuru wa siginicha no tukushangwa twino offices impango zire pande bahangu ikamuhanda tokuburabura muri kogero tinizanyonyozi ndoba twakwikira nanya nahamanya hati abo kubanoreba itobiraguju nonde minyi ntwikiriro zo mukikurebeka hato mutkumugambira asimugumana yibuza is this person real is he a ghost hatwo kumwekiraho moto nayaza kunteganisanya mushanga hataho ntwari wambuzo kanjera Nyonyozi farm umuntu yijana basa kumwegese ibintu ni atecho nicyo tukwenda nza ko aho mission za bashomere namba yite ya Nyonyozi yo kubasa kututerera
tukija tukakwakira tukakutwara farm okega ebinyansi twine different varieties ebinyansi farm ebitari bimwe na bimwe kuko nanagambe za polisi ekikamba manyapa chong zona ziri ebinyansi by'amani ibyo kwasa kuri center so no izo byereberaho byekwataraho wano endembu kuzintana nembu abantu kuza tanembu akasente kache wano endembu ogiye twarani ogita farm yawe ogikuza twina abanyonyozi hano yabakora ibintu binyumunonga obuhereza n'obwibuka bingi kandi waba otagiziraho wakwasiza obuno kwasizaha konka barano batugambira uko barukora ahinguteeka ngu iwe nuriyo nareeta okuburaho wizira omuri ebi and of course ekigenderwa n'okugira ngu bejunise nibagambira ngu byona nibabikora konka sente ziringanire so you negotiate nimuganira nk'abantu bakuru abakucengana ndiyo ninyebuuza like abantu binyini babasa kugira ngo abantu bakore kwenda kushanko nk'ebyanyu kongo bundu batagamba imukana mugamba as in like you talk about what you offer kashimanya aka no muntu omwahikaje konga kana bagamba ngo ne basket kweri abantu aba bagamba ne basket but of course recently we did together tukarebe nkoragana nunjeje yugamba nanye somehow I tested so nkoko wakigamba itwabo inkintu tugamba turuge tukagamba woyine kintu kirungi nkino kigambere uchi abantu bakirebe kozo woyine kintu kibihasi none ukigambere cyo nagambira nkoko nagambira ntugisebza nkoko uzi imyenda ntukurisa machine zonka so icyo cyo nganci koreka ngo investment yonka ninungi yo kuzomisho gabantu kajimoreka ko wagamba umuntu yiza akereberaho nagira ate kibakugamba ikibakora nico Rwasanga Nyonyozi n'engano jo basabye kunke bagamba nibagambe kibakora kiri uganye nankureta offices zitu atukogeza nk'imyenda actually nanisha bamuje mutayayireho umuje mtoreka abantu bitukora nutwakwata yo ka video kakamu abantu kabatera omisho baproving muriyo n'umugamba eco cyenyine exactly ugwata atakizira mwanya abanze yayirebera then afunikira amureta amwanya cyabe cyo kugira ngo tumutambuze ahize tuganire tumutambuze tumuyaha kwenda Nyonyozi Travels hakabeyi kake yani nakuzo mu national park naenda kuza any kind of travel tumurinziritu nza kumwakira. Okay, yabare mnonga mu studio twinemu omukuru Ernest kurugo Nyonyozi in company mpango akwana orebera habinte biye gukora it has already diversified ekyo bakakikora bakinemo kugu bakoreki bakinemo kugu bakoreki so bari mu Mbarara kandi obuhereza bwine no bwamane now omukuru obwiro mwamara obuherezo mwamara bwire kino abo kwanora in most cases no shangana bakoreka obwire bw'ekintu kitwire hati orebekera kimwe ngo mweno okikanoreba experience nkoko nakushoborire Nyonyozi yonka farm ekatanduka abazire bitu so itwe nk'abana nyone abakuru banje tuyiza nka awempinduka yo wire definite modernization tuje twaguma tujongera so farm yo etwiriho wire bwingi ikuzire njona ebintu byona manka ate birya farm tokabikora mbuyire bucene myaka 5 so nekintu ekitwiriho wire bwingi no kurugayo gamba nekintu cyaiza kuhama je ukachihereza abantu Nyonyozi Travels emotoka ezo tukakoresa motokemu kandi izi motoka tokaza wakayaringa omwizoba ombwire buke so being a big fleet of cars is kubasa kutwara abagore zukakira abantu nekintu kitwireho ahogana nanda kuchikubuza ntata abantu nuza kushanga nawo bine family mpango hato shanje nibagira ngo haza we need to travel together as a family itwe omukiro kikureje cy'umunkija ku 12 tuyenda kuruga tukaza katugame nkareka unyonyi tukamarebero bitu bibiri so as a family we cannot go in one car of course for reasons busy nacho tukirungi kungana bwe no mwitu barachemo bweni how many people can you transport
tinkagambira namba ya how many people cause twine motoka nyingi zikubasa kwa accommodating buri umwe. First ekinanyenda kubuildingiraho nyenda nkibuilding nkitandikira nka Nyonyozi Dry Cleaners kuno jya tutuye company timpango ukashangire tuba overhore mu dingo kutija tukagamba abantu bakuyushuka Nyonyozi barete myenda barete mero motozi y'amategura. So in short no wakuba omwizoba twina amaju 10 gokozi y'amategura ntugatera ekyo kigaro ko munyoni in a day. That means labor force roho equipment ero kumareroho Nyonyozi nicyo kigarukana na travels no wakugira utitwe ite twakwata gwa bushenyi twimotoka ne kutwara ite twakwata gwentebe tugine ne kutwara abantu ni 10 twenda kwa arranginga kuzaheru tukubukinja tubaterereza mwe. So it's something broad and big. Yabare mnonga ndiyo ningamba nawe omukuraneza abokanyonye nawe byakugamba kandi mwetegeze abokuba ebyayo nagamba nabigamba so sorry tumukumureba so nabigamba abuka nabimanya nabikoramu nabyeka kaso kugira ngo natebereza ngo yero yabuza. Now abanyankore no marevine arrogance on business nawe kustama ko muduka nka high street zo mujoti utahemu mjoto yoda ya man mwine mechi tukirebaho numuzazingashi ntwari kumwe tumukucaho mbwena hataho akurebe no gwakwatagara cyo mengu takwenda kamanyiro. So I mean I don't know how you defy you people abukwimwe umujyango numuganira nabantu numukora kandi abanyankora bo kureba they are naturally obanchete godly boya America sande bo tubakora numutera ngata namara turiyo tuza kwa approachinga Christmas honest umuntu natera isimuza Nyonyozi zo no kuta namujyawe turiyo mbiro bikuri twe tujwanze tukora mbiro ninga sande nkeje ikinkwenda mpamize abarebi ba TV West mwena bari mbatureba Nyonyozi ni business kuko nagambe itandikirwe from a humble background kandi ntwatagana sana buri muntu cyo nakugira nka okozi imyenda ntogeze umuntu omwe no bakujya nyine satemu ntujyozi wagira uti nyine hoteli let's say ne kamashuka yine brand ziyijwireyo ntuzozi oyine company ine nkako kureba nka TV stage wagera kashejo kagira uti nyenda mureta basigaza bagikirining ntweshikaho. So it tugaya merumo you talk as if you are part of the workers kankwe gambereje nyono wakunsanga hari na nyesu ishuka ninji kwatangito mu machine njigora. Sure. Yes. Kozi Nyonyozi abo muntu mnatureba egisha ari kubasa kuba inishomero agayata abana banyu tinkwenda buzi can you wash for school hata nukurina nicyo nakugambire cyo companies empango amashomero offices no wakugera umwene ine company cyo kagero n'amashomero kareretse ngo kwagamba amashomero bajya ngo ine uniform zona ngo abana bursande bagume bazirete tushika Nyonyozi turakushaba bazirete turakushaba orazaneke ito nza kuzozi yatuzeyanikire ikikutu kuretere final product iyo mere egorire yo jengo Rwampara abana banje babine sports uniform mwize muzakiri company keji inabashija bakuzwara amakoti nkimu nogira tamakoti ga TV West gona mugashukeho tubijantu gakira akabeyi kaki. For the first time nareba abantu bakora batine limitations kugira ngo byarenga hito tukubasa you just have what they call manpower. What you ekinkumanyo business I believe in business utakehereza option utakayehereza mu break na option yo kugera mu yo kugamba hati Nyonyozi ibichande mani bingi kambi herezo shinoza kurakorana ryari twenda senti niyo business yiturumu twakera twimuka kuronda senti so reka tuzurondi wanjiro ti nyine uniforms 10 ninza kuteka amagezi zanambire nyine machine zi10 ninza kongereye ya 11 kungande ngo mu rugo nakora ki nagukora kwenda mfune recommendation ya nchakari
aha we bare mnonga iyo murebi no mare ndikira kureta abantu nicyo twantugamba no mutandika kwa program age ngo ine cyo gukora atabanyonyozi bo bacengere bo abo kwa na bible negira ngo utahembe tabazo kajumukire cibo to basa ko ine kintu kirunyo kagumokwe na cyoko you either advertise or you don't advertise and you get lost. So nabo echo bari hano batugambira obuhereza njimanyiza ngo nitwa bareno bahurura kandi bareba tuze kuronde birungi ahibiri why suffer with life kandi orukubasa kutunga ahubwo sente niyo zo gukora nozikora ngo ushemererwe. That's the ultimate goal of money. No kora sente ngo ushemererwe beke so mbere ati no kora sente niyo kurara no yuzya okimuko tabyamire okimuko ruhire no tware imyenda bakikoreho ni ukora ubundi sente uzikore nazo that is life. So Ariana tugambira okuba rukuhereza ombikwate na tour and travels kwate n'entambura y'emotoka emotoka zanyu ziri branded ninga no maharo umuntu omwe bisentera kana akora ikintu konka bareba mbwenu ureba munayiya kinkumanya as in I'm getting it from this angle umuntu akana akora iki kaba ryo rwuto rukombeko kongo kosanga emotoka ziruho ziriza abantu nyamuntu no wagitaho sticker mwini bukuburabura bwenu you know ngo kuwagambiye ukenyine uri Mujurizi witu wa Nyonyozi Travels emotoka zitu ziri branded ukazireba zine sticker nyuma na wanu utambura mu town ukajibugana no wajimanye ngo gine ya Nyonyozi zine sticker zenyuma za Nyonyozi Travels ziro na business zitu ngo kunaza kushoborera washoma je nyuma no reba Nyonyozi farm Nyonyozi dry and general cleaners oreba Nyonyozi biona bero amotoka zitu tukugera mutine na branding yo ke ya motoka twine kitweta branding materials nyinjo mutawoni wano tambura ko mutawoni ukashanga imotoka ero sticker iri namba yesu tuzine meze ro namba yesu meze abantu ziba kwasa kuturufa inje twinenka teardrop servers rim hand byone bikoreke business zite bitukora amahande tariye mwene mu mutawono omuntu yakwate simwejo nangwana yo giro gitwereze akagitera nanagamba no you see there is this habit yo kushanga abantu bine simu okatera hello ato muntu akagamba ato kaburura kimwe namba esimenyo niza inda abahereze ne namba ya office that is it of ya office iyo kumanya ngo notera no gamba business nyine myenda nyinda kutambura nyinda ku cleaning ejo nyina mategura nyinda ku surveying plot yanje nyinda gukora kibyonebyo Elia WhatsApp na wagitera wundi bakwategeda dakika inamba ne note mushanju mukaga 30 mushanju mukaga 2 ina omujungu ni 0763 01 7624 wagitera ndubata wakichere iwagitera ngo kujya tinyendane sitabe noyija kwanyakira remiyende kikuru wagambe cyo nibabanyakiri mba nakwichere ugaruka kubagambira nshangwa aha High Street opposite na Independence Park habajuro yabire signature no turi offices zite za president yape bikoreka muna iza haro byape reno mu Bushenyi nshangwa ahaduka ya Mother and Child opposite na Pride Microfinance Bank mu Bushenyi ni pick up point na yejo wahika mu ruhoro yo mu Bushenyi ryoko oyine mu rumogono inamategura oyinece byo kwenda byo natukore ngo nabashobore wika office yitu buri kimwe ncwera wa honest mpeze kugenda n'umuntu nangwa atinye wamana umutawono akanaza ahantu mwe n'umukoro ukaguriya ahantu tukozamukoro Nyataza turabe hari ati tuyire ko tiyanje kugigoroza tete tiyamurebe shatu atubipikita atayiput it on tugenda mukoro twakiro twashanga ibyati revero bishata bukwa mukoro ukaguriye go Rwampara akaba yabira tuyire je ko takayaje batwariye Rwaka hatwikaho ngwe ko twakagigoroza and he had communicated ni no mukoro Rwampara so tino kumanya nababona baranga bayida wahikaho na ubire stickers no bambaho dry cleaning
So tindi kumanya like about time that you agree obwire omukwikirizanaho n'omuntu imwe n'omubutwariza muta hati ekintu ekyo kuba kukyera kuhandling ite workload nje nakugira ngu twine different stations ahitukora so wori bushenyi nibakuhandlingira bushenyi wori Mbarara nza kuhandlingira Mbarara reka tube tugarukiraho henyini turagaruke tutandikiraho okumukubitinga time kusya abantu ebintu byabo ombwire obubikirizineho obundi ekikubasa kuba nikireetera obuheereza bwanyu bwasigara buri outstanding katuhumuraho kaki kandi twagaruka tucine abanyonyozi hano mu studio omukuranist tumwe mu studio ayo natushobora bintu twatuye tushobora na abantu tushobora ha achumukwata obwire bwa client because you see the biggest disappointment n'umuntu wakuhereza ikintu cyenyine mbago rwa mukagizo ari rwa mukaga akashanga mwe mutakwijuka ngo akabaha n'ibintu what I believe in ekintu kizayo kwikiriza mu business hari umujungu cyakweta efficiency na service delivery ibintu bibiri byo gucara kwita business service delivery ni wayi packaging otakuhereza abantu ikintu cyawe so twaza kintu cya service delivery about time cyo nakugira twine points different mostly mu south western na western region at large at least every district ntubantu manya twine bushenyi nabahandling twine Mbarara nabahandling twine Lyantonde nabahandling so kuyo icyo kintu cyo kushanga no leta nko kwagambe koti yarga bushenyi yamare kiro kimwe mu muhanda icya kabiri neza kwikariya benerezo icya kashatu ya tujanike so konka yargiye tubushenyi yaguma bushenyi kakorerwaho mu rushenyi nkitwangwira Wambara warita hari aha point ya Mbarara nshendeze iryo time yone ya bagireta bagiteka pick up point ya bushenyi manya yabaza kugireta Mbarara bajoze bajanike zo 3 days ngwajezo kuteka pick up point ya bushenyi bakagikoraho kikaweraho icyo kituyamba aha time hariho umuntu ari kubasa kuba ari yaho no people with their money abantu ab'innocent zabo they can make any program at any time bushesha umuntu ajya twishabo nkitakuza jinja tukaza hata kwate sumyatera hatobo maana na ndentamba I think how available are you to those quick programs I think nanye tinkwenda ngokuwa wagambe kintu nkiteka yiguru munonga solve that ntwende kintu kikweta prior bookings ukuya hewe biyona yes harizi kwija instantly umuntu akacera akajya ati nyenda kuza banyito mukoro gwagwanye bakangende nezo ntuzahandling emergencies but we advise ukore prior booking wano yenda ko kutambura muno kutambura no kwenda tukora arrangement toracera kasheshe uti nyenda ticket mu booking ticket chera tera o 3 days or 2 days tukora arrangement processing ebintu byawe utambureje cause nana ukutambura wakutam pressure imotoka nozimanye byentambura cyo kwenda pressure ibinguto no bimanye so gamba kare to arranging tukore program that's what we advise yeah so twatwendero tugambire aha myanya imukira kutwara abantu ninga mbwe emyanya imuri comfortable ahubwo nako nkibasika ngati umuntu ayize nazantu muje ngo kwe tukuzanye emyanya eyituri comfortable nayo emyanya yona turi comfortable nayo konka no yetu yonse zombero bukuru ebero bukuru abantu nibenda kutambura bakarelaxinga bakahuriraje bakatereye umuntu akajya ati nyenda ku ruganka zanka Queen Elizabeth nkamara yo wiki na family yanje twine myanya kejo so emyanya iri comfortable at least ngo mu Christmas season yitukubasa kugambira yitukubasa kutwara mutukakurambuza
twine emyanya mingi twine national parks twine Queen Elizabeth Lake Imburo twine Bwindi twine kare emyanya y'uburambuzi yo kumanya mu South Western region ejo turi comfortable nayo mu Christmas season banyenda kuza Lake Imburo Queen Elizabeth Bwindi Chidepo emyanya yo kare yo mu Western region ejo ntugitambura muyona hii okorana n'umutwara y'abantu so wanenda kuza kuhumura hoje Christmas season turi ready twetebe kanise ntatu watandika kutera booking zatandikire kwijana hotelesimu tutandika ku booking tumanya ngo 2025 tukwine 2026 twinaba 2025 bazana then tuzaye tukore twita hotel bookings hinarige kujina tutera tugera nyonyenda kuza Queen Elizabeth nkamara yo week ebyo buraro buri kimwe tugenda tukikora iyo tukereza bill tukugera no kurara ahantu hato na hato mu hotel etineti noza kuryo hoti noza kutambura hoti no kubana ekiriro cyo kubana no kutambura cyakabiri no kutambura cyakashatu no kutambura ito tuka program watu booking abukirakaye mbwero umuntu yaba bine na relaxing akwa no shutu buri kimwe mwakikora hanyuma mutambuza you know there is mojo tunyenda kuza kwineza bese na family yanjye turi abantu batano ko turekera ito just to booking buri kimwe tumano enda rooms ishatu no endeki no enda kuba no ryoti tukwereza twabiro oyiza n'utambure so bakora ibintu bingi munonga hotari kandi on behalf of you that's what they call professionalism no amangu umuntu kwari nanda kuza kandi abo nki najwanga no murye so babikora kare bicaho no kugamba nabo yongera tereze simwejo ni nkuru munonga simwejo and we need it in mpora mbwe n'abantu bagikwate akuba turahari munonga no kwenda kusibura so nyenzere ngo tushomere simwejo jempora bakujigaruka akuya wago ntakashomera namba yesimu kuna nabagambire Nyonyozi dry and general cleaners ntikoremera mu mingi abina amashomero abina amararo banks institutions zone mpango bori yo kwenda bagire kiba cleaning cyone cyo kwenda cleaning no zakwa machines zikwenda mu cleaning kujeta machine negubire yasha kubeji yamara imyaka 2 batakugisimura twete aba mashomero mutwete classrooms desks intuzozi yatuzikuba zigaraka zibabusi ebisike bibe abana ngo bahandikire mu class byasisikara ntubikubira kimwe amararo very interesting namarofu tugantwija tureta team kwata brush leta machines kozite ibinyi twagamba amategura tiles na neza za hansez tiles nendofa numa y'abantu wota tiles zo kureba nuzakuba tiles carpet says waturaho bwire nizizamo mu cyuki ziguba hazo wenda kuzikoresa engaro zite kuba effective noza kushanga wakuba carpeting cage ucerene kunucero munju kandi ushekubi so ito banyonyozi kiturekere echo so ariko twenda nguna kukwibangambira enamba 0 mushanju mukaga ishatu 0 emwe mushanju mukaga ibiri ina 0763 yes 01 7624 Nshangwaha High Street opposite na Independence Park atizimbe cha BD building kandi umuntu yahika waho nabasa kuburuzaho ninga nabasa kutere sumu naterege sumu kozi ba customer bita bingi ntage umuntu wagaba turiyo tuyandumareza hini ba customer bitu abo kubasa kutere zo bujurizi abariyo kwa hera abo kwasa kuja na testingira Nyonyozi ni bingi munonga so nyenda kutwara umugishogo nabombe including us at the bureau ijero twagenda muri wa mukaga we will not get disappointed turatungire buremezi abo kuba tabantu abo kugenda bakafutaba nkeke tugende numukore cyo mwamgiye gukora cyo mugarukamo icyo nkacerebera kandi ngo yangu karebe kinde kiri opposite nyuko nakigambe so nabwo icyo nanyaho when it comes to transportation ijyo nkagisima munonga nyisigane bimenda karebere twaza kuzo mu Christmas abantu betaga kujwaraje ibintu bigoriye kandi batakustressingwa naki nyisige byo nabenda kubiroza
hati cyo ranzo waruza aho actually nyonani nkushaba nkiwe wanzo waturetera yo siutinkisha tezago stere pass haza nchakare naramande wano ija abantu barebe bikira bikirya wachigamba boko actually that's the beginning point Ernest gira kagambo kwasigira abagumene batureba ku rugo twataha umusha 2 ndakigazi tuzakushora zahika so nimbaza kwebaza abakozi bita abanyonyozi abari aho achombeko cha BD house nyebaza bari bushenyi nyebaza bari mutabona ubona abakozi banyonyozi ba drivers banyonyozi bona then ngaruka nyebaza ba customers babo ba customers abatiro business bakerebera nimbebaza herokwe nibaza na team ya Vision Group mostly TV West batiro business ntubibaza munonga so umuntu ari yaheru tune recommendations yinjo takayirarikira kuturetera business ukaje nchiburaburamo abantu bari yo kwaheru mbatero Mujurizi ngo kunagamba nari oyizoye hikire nakujyana kutwara farm oyega oshoma ndikutwara ha offices za Nyonyozi General Dry Cleaners orebe byo mu kubikoza imyenda otuhereza business wano yenda kutambura motoka ziro no wabujyo tinyenda kwanza nagereberaho ntuzukoretera tuzukoreka ntukoreka iziri utakagero tukane ngo kwa karazurire araho obwe motoka herubere nkuru ukagitina kare wankarazurire ntwendo yije ubanzo bize yerebere ubone kuta business yes wabere mnonga tugume n'abanyonyozi hano ya ekitongore cyangwa wahurira bine farm no barisa no bakora kintu bakora ibintu binyi mnonga bine ebyo buhereza bwo kutambuza abantu ebyemotoka na wano ndabagore abakwenda gitwa abakwenda gukora kimwe n'emikoro yo kwanjura n'ibindi emotoka nungeze comfortable byine kandi binane ebyoma ebirukozya emyenda nangwana no cleaning ebe byona nk'amategura gatandikiye kuhinduka naki ebe byona babikora kimwe yagume nabahereze nambaha kandi Mbarara bashanga opposite in Independence Park aruguraho ubwo mwayo gwabegura umusigi ni cyaro bajwaho aruguru y'uruguto wahikaho no bashangaho kandi cyo rakore baronde obase okushoborozana nabo obuhereza bugendo misho nyenda kusima Ernest bari kwija kuba nitu twahumurura akazuzumuka shoshore chaka Sisiimuka program n'ekigumiza